Hakajanmi jangka arpun retorik uyayong ke KSU Southwest Khasi Hills District kalalek banyak kendu ya ke menteri ketanat ke kuat ke kia ke kong Perin Lingdo namar ke jingduna hakakuat ke kia hapo ke Mausenram CND Block pada hakatan Southwest hi baro ke way. Habak renci kilat patai kubur nakaliang Presiden ke KSU Southwest Khasi Hills usamla forward man nongrem ulayatu namar ka jingduna ketanat ke kuat ke kia hapo ketan Southwest baro ke way nakaliang keseng kalalek banyak kendu kerpang bat ke menteri bandawa nak ke menteri ban pet lem ya ke jing ia jong kibrio jong ketan Southwest Khasi Hills ulayatu baka jing ya kendu jong ki kalalong bandawa penbun ya ki jing tia na bentaki nongpang kum shispa ward hapo CHC makurwat bat ka jing don kam kum machines ki staff jong ke hospital bat ru ban ketiu kerdan ya kedangar PHC syaka CHC ringkat bat ki wei kimat ki babun kat kum ki jing don kam jong ketan Southwest barok kawe bat nakaliang ka menteri ru kalakular ban pet binya ya kimat jing dawa jong keseng Komuniti bana kalian jong ka Southwest District berkunjung ke Mausenram CND Block kadang guna bah bade berka kilat semar ade berkuat juga di mata kantin lain jong ka KSU Southwest District ni lawan bani kedu health minister kong Perin Lingdo ban pensgo ya sibun kimat bade berka kuat juga hapo Southwest District bat kunjung hapo jong ke Mausenram Block te kemudian kong kolong ba nakalang jungi layo kon pensgo ada bekerja kam jong ka hospital sispa jingtia mereka 100 bedet CC po mokorwan kumba supan kamau aja sya kini ka CC ladap panupli na dong penai Desember jong usna barjar puan dam ni penai Desember ladap hari pasusi berkalong ba kadang duna pun ki benta la kalong ki machine bede ka intensive habde ki ICU ki staff nata kita ki bentar kunci ambulans ki pos papel ki bahat kam sanction nak lai sokar te pre kaning le on penso hai minister te ka baar pot kolong ba ni lakran du minister de ban ka jenon kampan don ke building jong ka office ka district medical and health officer in Southwest District namar ba kumba kalong nta kolong ba ki nong trai jong de office ki lapat per kam ya ka Jakasa lanika kuata ya ba jom ke doktor bagian syam pen office ke office di MSO nata kawe kamat kolong ba nakalang jungi layo on persyo abade berkat ki jenon kam hapo wa ka JPC nado ban sanction so way doktor nata pan ai tiang ka ambulans bat kunjuru pan ai pharmacy sapo jom katai ke PHC sya gidon kini ki health sub center kumba arpeli po Southwest District ki bajing syaya ka jing tray lene ka building ladap hari ka pa susi kalong bahadu mentam patla ban sanction ni ki staff bari bandon hapo jong kini ki health sub center te kata kalong hapo mau thong bat kunjuru hapo mau kerwang pile pun skau ru bade bakni kamat hai health minister te habade bi jong kam hapo jong ka Mausenram CND Block ngilakran bi jong kam hapo jong ka Mausenram CC nomor kani ke Mausenram CC wala ka cover ya bro ko blok ke Mausenram hare ka duduna la kalong haki jingdon ya ki tiar kum ki ultrasound ki x-ray berkiwai berkumju ru abade namar larang ile jingo itu ka CC ni kadang kam subun ban repair ya katu gini bentar barwat ban airong ya ko ka CC ru kumju te kapas sakawai pat kalong bang ilayo ban pensawru badai ban bu ka health sub center sakawai ka health sub center hapo area wailoi hapo mau yang nomor jingsha kan ka thang sub super ka don makan ru televisional ka don dan jan bat ka don ko wai sub center te ngila ajimut balam no ban pi sakawai ka health sub center hapo mau yang nomor kani kan thubi ki lai televisional ha ka ba ka jindon gurung snong ka jan kot kumba la hajar ngot ye te ngila kanturu ikso ya I kong bade I minister in charge ng ka health department ban wanraru ya ka health sub center hapo snong jalap kani gadon kasnong gadon harum tolong pleng hajan pen sok saw bat kadi kasnong hajing sya kaladon ka jing yakran naik bor sarkar berki
trai jaka berkaladon ru kajing ai jaka kajing soi sekolah apa yang ki arliang mamla ban ai kata jaka ban snai ka hal sub center apo jong kani kisnong harai belum mata kala sa akut kumtu tumta naglai jungi lai open kendu I ko print ha ka bang long ba in sanction nam ta ban snai ka hal sub center hapo jong kani ka snong ka ban upgrade ya kani ka dangar PC syaka CC namar kani kade snong ba kam jangai na ka CC ki bubun ki snong po bajan bade pet po ka dangar PC ki don ko bakat san do 4 kilometer sapo mau seram CC bat khat lani khat san do 4 kilometer sapo ran kor CC jong ka sabwa sel shek tinggal aja modru I ya ka I kong apren bedem perkhat ban upgrade abade bat kani banta tengi setunat ru ben tu ni ben kalem jong I wala im sem lala ban kular lut ban le kini gimat jing dawas ka sang hari katu kini gibanta ila kransai ila badil ong ba insa shim bad insa kran nam ta ban le badon kam tam holiday bad ki jino kam kum ki ambulans support service sel shek bad kum juru bade berka 100 badet cc bad ila ong ru yangi ba in pensau ya kini in kran ya kini ya ka sarkar kanang ban yole ya ka badon kam bad kum juru ba insai kendu biang ngi hadin artayo ye nam ta ban yo ban kran kamba bade kini kimat ya kita ngi la pensau pasti